Bismillahirrahmanirrahim. Bu sin videomuzda Suratul Kafirun, yani Kur'an-ı Kerim'nin 109. suresi Kafirun suresinin okuluşunu. Yani Kul ya eyyuhel kafirun. Muşu surenin okuluşunu günümüz. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya eyyuhel kafirun. Bu ayetteki ya degan bu alif madda. Yani maddil alif deymiz. Bu madda vacip buludu. Suzuş vacip. Yani 4-5 harf miqdarda sözümüz. Ya deb. Kul ya eyyuhel kafirun. Keyingisi kaf, yani ka degani bu ikki harf miqdori so'z bo'ladi. Kafirun, ru buni 2, 4, 6 harf miqdori so'zlaq bo'ldi. Chunki bu madda jaiz. Yani jaiz so'zish jaiz bo'lgan madda. Qayta o'qiylik. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. İkinci ayetmi? Yani bu la degani o'xshash madda vojib 4-5 harf miqdori so'zish kerak. La a'budu deb. Keyingisi ma ta'budun o'xshashlam bu madda buni madda joiz deymiz. La a'budu ma ta'budun. Keyingi oyatda Wala antum abiduna ma a'budu. Bu yerda bir alif maddi var. Yani bu yerda yana bir alif maddi var. Yani maddi alif. Yani la, yani wala deb bir so'zliq. Keyingisida shu ma deb so'zimiz. O'ttirdikisi ma antum. Buni ixfa mal g'un deymiz. Yani g'unlik ixfa. Nun harfining ustida to'xtaymiz. Yani 2-3 harf miqdorida to'xtab antum deb o'qiymiz. Qayta o'qiylik. Wala antum abiduna ma a'budu. Oxirdagisi dal bu qalqala. Buni asli sukun, to'xtashdan turishda sukun o'qiydiq. Lekin bu yerdagi qalqala o'qilg'i uchun ma a'budu deb mana o'qiymiz. Yani ma a'bud deb o'qimaymiz, sukun o'qimaymiz demoqchi. Qalqala o'qiymiz. Keyingisi wala ana abidum ma abattum. Bu yerda bir madda vojib bor. 4-5 harf miqdori so'zilgan. Undan keyin bu yerda bir idg'om bor. Idg'om deyimiz abidun deki bu tanvin, yani du peş. Bu tanvinni biz oxiridagi mim harfiga qo'shib, yani qo'shib o'qiymiz. Yani abidunni abidum deb mim deb o'qiymiz. Abidum ma'abattum. Belki dal sukun ma'abattum. Budik dalni o'xshashlam tag'i idg'om qilib ma'abattum deb ta o'qiymiz. Yani buni idg'om deymiz. Yani qayta o'qiylik. ولا أنا عابد ما عبدتم. Keyingi oyatmi o'xshashlam ustidagi oyat o'xshaydi bunga. Ya'ni ولا أنتم عابدون ما أعبد. O'xshashlam bu yerda lamni so'zimiz, ya'ni 4-5 harf miqdorida antum ixfa ma'al g'unna abiduna ma a'budu. Yani ma mad vojib a'budu bu qalqala.
لكم دينكم ولي دين. آخر آياتта бәзі қиындаса хата қылып қойған ішіліп мұша динукум дегенне диникум деп оқып қалған ішілер көріліп қалды екен, шоң бұндыға қысақ болды. Ләкум динукум валия дин дейміз. Дину, дини емес, динукум. Бүтін сөрдің бір оқу етейлімсі. Бисмиллахир-рахманир-рахим. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم.